Na vrh Korduna, krovu Korduna, Skratskoj gori. Kobase, saninca, pivca i pizza. Evo pekar ide, tamo je. Ide u prst tamo. Znači moji pa... Gle ono, na primjer, o Žikovića prema meni nisam da lovi ovo vamo, pa je dosta to čisto. Dobro, kad vidiš odavde, gledaj. Jete, što ti nije? Sviđa, ko će jebati ja? Pa nije to nije. Nešto će ja 2-3 mlada doći koji se bavi poljoprivredom, onda da. Najveći seks na vrhanima. I onda može ići boje, ovaj tu. Pozdrav za sve kordunaše širom svijeta!